bribery, corruption, a woodie, any crown, bon, and young Basab, some 70 nura, go for the year, man. So who will be the end of can? Nippon, I said, anybody home. When you're to Ebusiafo mema obibia akwaba ede batuma GH emunya ba mosonfo Mexico ena me di trending news ebremu na afibi eyesan afi we die boni esi ankasa from coronavirus eni ewudie bebra esi wo mantemu ensi wa ekopie mu se afi we na expose kese pa ekoso nkrofo bi esuma senyomo a wo mudwuma mudi a chese eye honorable candidate Japo di enim eyi nenimusi wose obe sasam no be kan na esi efise boni adoso apobo adoso na ankosi wa esanse sa dwumedi a wodi si neni sunti amache sensensem etoto no bebre susu se sa botaye odi si neni sunti na sensensem to no na so bebre susu se da bi ene beba na beba afibi eyesan esanse eye expose yechi eye honorable candidate Japan a chese oye MP ma asin central ne wonsem bi ebeto dama onu abetena na 2 apologize ma judge se wo man mu asa be pie mu se ya se siu ni wo court na ne ekofa siu ya aba biemu ne se eye ekoba se epobi omobo pokese bi efa eye gender minister ni dindi Cynthia Morrison ho si ebe yi ne fiati asefo asase so na no na eliki ye investigation because ma eliki ye na edimbo ebe piemu na edimbo na ekoba se honorable de betna na 2 so emra interview ekoso ebo eye Dr. Kessel Forsen ato edin na eno na ono so ankoyi ama no anya ne de ama ono so se there be any our friend wo court no abeyi ne ho anu be bia onya evidence any nsem na wo ka no ombra na ombe chechim na se o mani 8 days se wa ma be cheche ni nsem mu a judgment de ye den ya ebe koso na asa asem we no nchiremu wo metwa me ho aba na ya to aso. Too much GH. We did that say Japan. A breppy and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much yet, too much. Na me so me I'm more fire. Ebusiafo mema obibia akwa babe enam nsemse mato mensa afreye papa apostle aduma prempe oda the Bible Church of 7 Day o hwehwe na obehunu no tuba janshi so be kan ho nenye ye nchechre nsemu apostle mema akwa aba ya me dia na apostle me pacha won te se na ebusia ni na Kristo adom ni nyankopon donti ye nyina ho ye obi a ho ye ye de radi asi na mercy wonzo ya me adome so me ho ye papa still wa utimi ho ne sem yam ene masima no pa na me de twa so ya apostle na wa wo hwen mo apaje ma betra ma shada pa apostle yo mate and you meet your meter apostle sense me e kosi wo a wo hwa wa dwen kire ho ene sen mercy lady kan nyame nshira amen no nshira oni my phone no twere mudi won konma ya jitum na onkoso nyam kase amen ahefo so sire nyame moa ne nkoso ade mawo me yene me mani asafo ni nyina nyankopon nshira obia chechi amanfo kan Japan unze empenifo si afibi oho afibi eyesan afibi esan ampa afibi esan unze okoka asembi mana no pai ama tia judges and he didn't call court this time kwam timi hu but opacho de onyankopon no openi se wo ye boni na opachewa no nyame wo do boni acho onimsi ye nyina ni pasa so no say yanso yemfe ye ho ye pumso ye boni nchicha ye ho opacho but according to law of the land asase so mra ye woga ne mo the lawyer for and our judges not to answer friends so mra court me nyina no enu achi
na we so abase okwa kan sembi is that what you say ama fofura sa ba de court say yama no say 8 days so one report court for 8 days na judgment be cost judgment ni me cost ama they say ACBAC no na dia wo ni say kwa dia wo so court na me gidi say obekonso so obi sama court na wan fa nidie respect no ama mpanimfo no timi gidi so obekontia na de omomodin ase we den within 8 days no onko tie ni charges a ye de agunu so na de ono so wokan na ono so waka because obi ni ko court untimi kasa onko because we pani ene mpanimfo so na atwensa afre wo enti obekọ ndi ene de ye so okro na apostle adena isa fie we die honorable dana court case edanenim na prophecy bi baye chese prophecy ni chese anka sa ai asitina we ato ni sesia ana boni ato ni sei efa court wo issues no ebeto odwa no ono abetina net 2 kaseti asa wo sofo yi a wo share sa nkom se wan hwe yi a honorable Kennedy Japan ebenya court case this year either Ghana ha and as international no eno kaseti a wo sofo no na akoba se ni a wo sofo ne kan ye na bemu no eno kire se prophecy bi ba e wo bi life mu a especially public figure enye ni na esi e fa se oni pan pastor no person or the trendy and no person or the fame na ya fa ni serious ana ohun se mercy yedi kanu ndawasi ohun se wiase ayi won so odi nukrechi uso ba hwehwe ensemu ana ba fifi eni pan nsemu a obebre to kai Amos chapter 5 verse 10 wasi ochiri nia otenetene grow up no na obi a okan nsem ye pɛ no ye mpenasem wo bible so enti so say obetnase na de no kore aye adwumade a obebere enti asem bi bebe bia no wo na beka de wo na beka no enye se atoro eno kore wo ho no na wo ka enti watamfo be ye bebere edi so wanyire wo nyire yi a ho be kire ena onyankopon so obi a odi no kure bia nso no odi lechi so edi de mimi kan se kan de Japan no wanyire no ho nyina ne nanso de no kure no obi a no won vanto onsuro amane bi obehunu okai Revelation 2 verse 10 no awurade aka to wo se ensuro mami nka nkyerɛw ensuro amane biara ubehunu na ohunam de mu binum begu afiase na wasomo ahwe na mbo hunu amane dadu enti di no kure koduru owum na bema nkwa abotire so wo se amane bia ni wa yesa osuro na di no kure ekoduru owum enti no kure na ogusu a wodiem enkrofo expose no a wo ye nkrofo no etete nkrofo to eka secret nipa eye no nipa no empen ho asem to obi nso atena se plane asum nfidie se de be ya ono so obekọ akotoboni mu wonya no ede na ko eyi ohaw mu enti enfra na odie no de kwan ekwan wote eten opese eda di wo Ghana ha kwa eniema ayese Ghana ha no enipa ye be fa so ne nya so dwiem eno no oye so edi wo ka John chapter 3 verse 19 a wo se wemom ni atemwo ni se han na be wiase nanso enipa do sum esere han efiri se wo munwuma ye bone bribery corruption awudie eni krono bonu ne eniema basabsa so sem ni nuro a nkofo di yeduma no so wo hu obi die na akoka nipa no ka se na ni beje ho onya to obekun edi kan Japan no en ayi jumadi o di wo Ghana no enye bone eye pa se ohunu ade a edi wo se ye bebre o man no edi wo hawo bebre nipa no a no okoka
yes one yet. And you say, "Oh, I can't go and never can a punk will wolf no man." But I'm catch out. Your apostle, who did Mitio Casemwa? Ya upachani say, "Nam honorable." Ne no credia, and no crack cow, and nutinama, ne who abatanya chese, po way in the land, ya walk on the land, ya pa, ya boafan one. Yes. Also, me can be Amos chapter 5, no? Verse 10 say, what time dear, what time to grow up no? Now, what chili dear, or can someone a year pay? Oh, can be our person who can somewhere prepare. Now, tenant, I say, what tenant to grow up no? What is that? What has here? Or person near my coye. Naka some tree batana. The Crofobi is so much dibone, and near ma, emfa, a quam. So, and you know, open your tongue for baby. I think of force and on what time. Uncle Bonsano, and what I would have yes. Ya don't come here, Rabbi. Obey one cry the sinner when you pass saying, why not bonita? What you say? One more Jamai, one more Corono, one more po, when you need. And they say, why nobody be a chain of charges on the goons in our force. And so, no, what time will be brave. Nyan Mokan, I was in no crowd Busan, Plato, or Busan, wouldn't call anymore. A Busan said, oh, Busan, I think of one center, or Bonnie why? One say a day, Bonasenium. Charge be a anti uncle. And I'm choose so crom for me. I choose from for. I'm Miss Onipo can of what time. Your apostle Matthew and Noasi, Matthias, by Yan show. Woo no credienti and I won't be busy no crenti. Say, or soft one a prophet. A shall come and say, would you two now be would you two now 2 1 and more, and so we be key. Because me busa question be said. Nia tutu honorable and I'm court issue prophecy beto abontin and na wo be kaseti a wo sofo no 1 year to say 1 G and 1 G and D esa say bi ono no kura bi office anka yesa anka fa say na amfasa no na I'm pese me hu say what one wo kan no kura wo di no kura nti a ye she wo prophecy ba out and say wo gitum me da si on prophecy na e ba so Sadi pana washem kom. Oye no kwafo. Asem na ayi o kan ye na sem commissioner odifa o shem ayi krene Japan hon kom. San conscience every yankopon ana. Sadi pan oye nyame nipa. Baba apostle oye nyame nipa. Oye nyame nipa. And ebo mu dito like senior kan on san na esi. Me say oye nyam una wo se oye nyame nipa. Na unim ni tirim. Unimu na kumum. Unimu no. Ono waka say we prophet. So prophet, evangelist, apostle, teacher, any pastors no money ade no. E your title. Ena obi atimi fam. E your title. Obi kwa so e angel. Obi kwa so e reverend. E your title sir, o Bible. Apostle, or your software my Ghana yenim. Yenim so. Or your software. Your man Ghana yenim so your software. Ni Yankopon yenim so your software. Unim so atofo wom. What do you want for Barbara? Papa, yes, I can't. But mention what dear Bacco. Who tell you? Mitio, Papa. I Jeremiah. Yen Tiabi, you are saying Jeremiah chapter 23, verse 16. Yen Tiabi, Radeka 23:16. Near her. One said, and you might be a air cost for Ghana. Adifo no ne asofo binu mo no kranie obi wa o use sa college ene obi ho no so a wo hwe o man no se ne yesi koro no ana asoma se bi ho nsem no no de agina so no wa body trimini ne same no wa hyam kom e de akini pa wo bra urade nya den enkasa nkire enti sa na wo de wo free se koba no 23:16 Jeremiah sasa for urade esie ni muntie difo a wo hyem nkom no muntie difo a wo hyem nkom no ensem wodi mukọ ahuhudiem wo makoma mu ansuade hu ene wo ka efire urade anu na bi o hotiti mirenu ene baba yesu be kan no Matthew 7 ene Matthew 24 say adifo atofo bebele beba abeda nda nipa bebele wo mu di nam nyanten ngum beba mo nchen
no ma omu de oyem pataku edufu pefo Matthew chapter 7 verse enkom shebia na enfri ewade enkom shebia because eya ye wanwa because we a obeka ye no esi ena wonsam nso kire se enkom she no aye ba enfri ewade ebi wo makomemu ensem omomani so ade won prediction to say na wo ka no does it mean say enkom shebia na enfri asafo ewade yo Mercy Matthew chapter 7 verse 20 yes Christ can say Diana ba eni edi hunu bi akọ wo ma ba ni edi be hu wo ni ye wo su enu wo ba enkom hye ni ade no akonfo hye nkom o akonfo so hye nkom oduriyafo so hye nkom but nipa na wo hye nkom no o te sen owurade anim ni suma o de ye adwuma na o so e nyankopon nipa no e te sen me nka sen o so fo bi wo no a o yere o mpana obu onu o wa ne yire no agya no yire ba ko o agya no ba no enya ni boni bia o hu oba bi o yetik esen ne yire dada no agya no wa foforo o komshani bi another prophet bi o Ghana wa wari agya na wo sa nipa o be sha komse ebe ka chere Ghana for say awurade se awurade aka sa chere me se awurade se ni se wo ye Jeremia no Isaiah no ene tetefo no womu no ye holy men of God ne yire nko ha oni obi eni asembiem hon eti onu no kasa sunsun bi di akire enene omu pefe eni nipa ni monimunyam eno mo hyehyam kom ena ko incident nsi eden ewo ho eti obu wa kan bi sa asam ye den etumi ko hia na ye se o di bu na hyam kom no kan sei na abem ene bi nso ko ji aduro koji tumi mi firi bonsam ho se na medical ka cheon a conversion kom enkom se de bi wo babu oba bia ayi no shem kom Acts chapter 16 verse 16 down na no shem kom ne Peter ne ayi of friends say Silas ko asori fi akobon pai de bia o twam no ba no nsem ne se aso o kan che ni nkrofo se sa oyi nkrofo we o twam gai o mu ye nyankopon osoro nyankopon ko a ya wo kire ni pankwaje ye kwan tambia no kasa ache Peter Paul no tambia no kan e de ye Paul ahomete eno ka che ho mu atil mu se me shawo Yesu Kristo di mu firi na mu fi ene ho mu firi mu na oba no o ye normal person e de ni wura no na no hye nkom ne sika ye den eba wo se za nkom hye no nkom hye wo se nipa ne ene ga na fo nipa de se nipa nkom hye so be kan ho asem no onye bibi edisikaba ene wiase e wo mu de sa na edisikaba eni se sia no onye sika bebre so ati ase eni o mu hye nkom ne sa ne se o kan se bi ne bemu a ne se wa ya de azu ne sa nkom hye no ne firi bonsam so hye nkom ma ne bam enti ne baba Yesu kan se dua no ba no eni edi hunu dua kro kire se ni subu ne ba ne ya wo mu no eni be hye se Nyankopon na asoma no asem no aka no firi urade Apostle ma membre mu yo senia wo sika se ide ase na enemremu ayewo yi ye ni titefo edifo ni bi wa ewo oman mu ana wiase mu because senia wo sika se because asofo ebu bebre hia nkom nso ba senia wo ka se wo beye den hu papa nkomhye papa ana se na enye papa efri se ye hu ni se honorable anka ofa se nkomhye na kotu nwa na manka bia ni ICC no enkoba ntu be de hu nkomhye efri rade ni ni efri rade me da se honorable Kennedy Japon ho onu no sabi okronto onu onji wo mu ni in a sense say onu enokre ena odi yadwuma ena afenso so sa adifo onu ni ade na o hye nkom nyina he knows what they are doing onim ni o ye how enti onu cha no nkom a obabo mpai me tuwe odifo bi hye me nkom se ya mimi nyini and because I pray every day every night tell me am bon pai na me ka che Nyankopon se ade boni bi eba msu bia onye den onpemu enti wo komsha no enya dwuma me we bon pai ese nya me mane esi ni ma boni eba makwa mu nyina odias ne ma hwan ho so ye
na me nkoye obi bone de hia ba kon no so ti ase e dey for there ebi wo ho me Ghana de me ka say about 90% of the pastors and prophets need the kika ho are false. Hey, but and be wo na so usha Ghana ha per se and I will say for Ghana woman is a percentage. Oh, see yeah Ghana o. Me Ghana there. Okay. Yeah Ghana nya America. Na say percentage ya okay dey so. Who say extra? So we are omo va no kura nya duma. Nyagobo mra be no mu de aduma. Onyame so don si so. O so friend mba. Edi kanene Japan oto no. O pese o ya ananka wo wu. Obi pese o kunu. So na so o be ya enya aduma. Hwe Mame Chel Psalm 34 verse 21. Psalm 34 21. Udi ti asemo a awurade kan. Psalm 34 21. Waso otene ni na mane ye doso. Utie ni otene ni na mane ye doso. Na awurade ejino ni nyina mu. Ojino ewo ni nyina mu. Psalm 34 verse 21 so. Udu verse 21 wase boni bekum obonefo. Na wo ma wo mutan otene ni no ebe brim. So asoma waka o Psalm 34. Womo ye tan otene ni no ebebere. Na boni ebekum bonefo. So obi a otene wo wurade anim ananse wo ye enema pepepe. Edi no kura me Nyankopon. Na wo se wo be hanu a wo na obebere. Na boni na wo susu amanipa no nyame bekum mo mu rana. Sa aga wo nya ba wo. Una ma be yemre ne ko. Yemre ne ko na mpese me hu se prophecy bia na ben se ye fa na because me didi sanka se nya me si ka no eye honorable fire ke bia nka entumi ensi enti prophecy bia na ye se wo be ana se se wo ja to wo se enya wo su adwuma na prophecy ya eba eko nyani nyina ne firi Nyankopon etimi firi Nyankopon bebre ombo etirim ne ya babu mo se me kan kire so ebi wo papa yesu so my warning ye hwe hu ye wodi fu atofo na omo nam nyanten umam eba mo nchen na omu de oya pitaku adufu befo de ya de o be shankom obi akotu tikare kwaku bu nsam wa kankan o Ghana ase asofo bebre eba na ho baji tumi eno mo de koya asore kwaku bu nsam on Ghana what is answer mu ni Manje ba mi de manje eya no kure obo ankonka ena onu so timi bo asofo ni din because onu na de business onu ye bonsam nipa enti onu so ye no de aginisika so enti omu ho bebre enti se asem beba obi so a na obehunu aka ebi a ayi eduro no de yeduma no ebetimo na aka say become go to Acts chapter 16 verse 16 down edi chance oba bia no owo akom ho o shen concept Paul no ohunu say o ye Nyankopon enkrofo ho nche nipa nkwaje kwan meboa sanet enso na ye Nyankopon na ayi sade no oyi che oba no na ye bonsam ena de ne ye aduma ohunu ye enti ene de mani Nyankopon enti ne enukure ho mu ni se enipa no wo se duana ba no ye de hunu bia kro wo yo divo wa ware wo yire waja no wa ware wo yire waja no anasa wo yire chi wo twempna so no ma no udwamu adwa na odwam na sa wo doso wo mo a na wo be sha me home kom na ma jiedi wo ko se Kennedy honorable candidate Japan home kom no ajiedi na de only o mo mpa ma Nyankopon mo ano abaso de fancy ya we akwakoba say ya honorable akoka asem akofa court issue asade abanu na nsem a woka no na che say ye pa ya boss ye nkoku gender minister every atas for us na one mpese wo de efutuo kakra ma one wo sorry a wo de wo mo se omo nkwa de omo de omo ya ebuo omo wu mfi atas for us so na omo de omo bebo pass ye nku nkrofo mfi atas for us because of omo nkwa any power bi omo pe no efutuo bi a wo no farmer sankrofo kuo no na fe efutuo so ma honorable Kennedy Japan emra wo komu ya emu ayedin yo na si Nyankopon chira pa oh say de me meka che Ghana for any nipa we ya se
What said the Papa is a kind? John 3:19 was a high on baby assy, and so nipa do soon as a high. If you say, "Oh, you my bonny," a nipa a dog is soon as a high. Mercy, me magana of what as you say. Says ya na ye tie. Say Yankopon, Eddie Christo, and no when some general say, Ghana for yen to me so aba. Near you baby, you don't vote to a man. Na Yankopon in a yakuma. Look at the Ghana, nipa baby into my bonsam. Bonsam you ma o yenti. Oba to ma bonsam. So, it may say Ghana for yen yai bonsam chiri dieni esum mu onyuma no. Say, money no so ase, and na mo ye bibi na nipa nti na mo twitwa. Na mo keka nsam to nipa so. Power ni pepe, eni sika ni pepe nti. Eno kora nya dwuma Ghana for emwa yen na Yakopon so empe asem. Mo me nya saade no. Ena 2 Canada Japan honorable so ayi 1 Corinthians chapter 10 no. Wa tro ho se de ye ni se o gina ho no. On hwe no huyi na wa hwe ase. Mimi quotation kase pe wo ba bu ni. Disoni ba no so gina wa hwe huyi. The one here about my reason, the Canadian Japan. A 2 hour on course ye. Na ma on your bonnet, nature say, ma a nipa, so what she has here, bonnie be the way she has it. John, the Canadian Japan on course ye to man. Na, when you know for on try say, by a concomo amorate, no one in a home pie, no one in a home commission. One soon bring Yankopon, no Yankopon course in Sherman, no one no credit yet to my more yai, and to my oil. Na urade say ondi no kura nkoduru owom no benya nkwa abotire na omwo ni pade se so ye bia onye na obi a oye atoye na agusika bua nkofo no Yankopon di wachi edumo nsuro kana Japan ye me say Yankopon ni say oni wachi onka ho me nsuro bibia eduma no ye ne sania Onyankopon pe na de wo ye no nyame akoma dem me da wase nyame akoma wo mu na che se enkunimdie eye odia kana Japan ni kana fo asoma me ka kire mu misra mu modi na muti apostle Ajiman Prempe me number nso ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 200 and 11 urade Yankopon asomdwe enka Canada Japan ene omamu ni panyina urade wai amen ayo ebusiafo ye ne Apostle Ajiman Prempe ena etwetwe nkomo yi na nkomodie yi senya ekọọso no adwenkyere bia emu beyin ase wo de beto your comment section wo ede amaye na afen so on subscribe ya na wa subscribe di amaye senya dani da ye di dwumedie bi atomo a won sa ebeke bi na mede masem yi eba ewieye no dani da na wo share na wo like ede mami muni aba mesikao ene dey mede dwumedie yi ebrem aha ene meba me kwan na mede mo esi dasene ye besan ehia makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.